шаҳри турсунзода яке аз шаҳрҳои азими саноатии кишвар ба шумор рафта тибқи таҳлил давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ ин шаҳр симои худро куллан иваз намудааст ва дар ин баробар пешравиҳои чашмрас дар ҳамаи бахшҳои хоҷагии халқи он ба амал омаданд. натиҷаи амалишавии барномаҳои давлатӣ боис ба он шуд ки аҳолии ин шаҳр ба хизматрасонии муосир дар тамоми соҳаҳо ҳамсон ба муассисаҳои нави таълимӣ, хизматрасонии тиббӣ, фарҳанг, роҳу нақлиёт ва дигар бахшҳо дастрасӣ пайдо намоянд. бахусус дар ҳаёти мардуми шаҳр ташрифҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳаввулоти чашмрас ба бор оварда боиси рушду равнақ ва ободии ин гӯшаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол мегардад. аснои сафарҳои хешро барои давлат дар баробари шиносоӣ бо сатҳу сифати зиндагии мардуми шаҳр ҳамчунин ба фаъолияти даҳҳо иншооти таъйиноташ гуногун оғоз бахшида барои идома додани корҳои созандагӣ ву бунёдкорӣ, сохтмони биноҳои нави таълимӣ, муассисаҳои тандурустиву фарҳангӣ замина мегузоранд. боиси ифтихору сарфарозист ки имрӯз бо сафари корӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори нахуст баъди соли нави мелодӣ бо сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода омаданд. аз номи тамоми сокинони шаҳр изҳори миннатдорӣ баён мекунам ва боварии комил дорам ки аз дастуру супоришҳои пешвои миллат зимни сафари кориашон ки бо кишоварзон мулоқот доштанд баҳри амалӣ намудани ҳамаи он дастуру супоришҳо тамоми имконатҳо истифода бурда мешавад. бо шарофати сиёсат хиратмандонаи муҳтарам пешвои миллат Тоҷикистони мо сол то сол рушд намуда зиндагонии сокинон беҳ мешавад. дар даврони соҳибистиқлолӣ шаҳри Турсунзода низ тараққӣ намуда дар шаҳр корҳои созандаву бунёдкорӣ босурат идома дорад. дар доираи таҷдиди солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои таълимиву фарҳангӣ, тиббиву варзишӣ, инчунин марказҳои хизматрасонӣ, роҳу пулҳо сохта шуда истодаанд. шаҳри мо рӯз то рӯз ободу зебо шуда сокинони шаҳр пайкори созандаи муҳтарам пешвои миллатро амалӣ менамоянд. феълан дар ҳудуди шаҳр таваҷҷӯҳи асосӣ ба раванди бунёдкориву созандагӣ зоҳир гардида дар асоси нақшачорабиниҳо бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар дохили шаҳр ва гӯшаҳои он бунёди даҳҳо иншооти таъйиноташ гуногун бо маром идома дорад. тибқи иттилои масъулин то имрӯз аллакай 133 иншооти гуногун дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш мавриди истифода қарор гирифтанд ки чунин тадбирҳо имконият дод сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолии шаҳри Турсунзода боз ҳам беҳтару хубтар гардад. маҳз бо дастгирии бевоситаи соҳибкорон як қатор иншоотҳоро мавриди истифода қарор додем. аз ҷумла мактаби рақами 25, сардхонаҳо дар маҷмӯъ дар шаҳр барои 5400 тонна сардхона мавриди истифода қарор дода шуда айни замон дар он маҳсулотҳои гуногун меваҷот, ангур, пиёз, сабзӣ нигоҳ дошта мешавад. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода 330 адад иншоот ба нақша гирифта шуда, аз онҳо 133 адад иншоотҳо ба истифода дода шудаанд. боқимондаи иншоотҳо сохтмонҳо бо маром идома доранд. аз ҷумла дар онҳо амфитеатр барои 570 ҷойи нишаст, сохтмони парчами давлатӣ ва симхонаҳои иловагӣ, обтаъминкунӣ, ҳамин ҳамун сохтмонҳои хурду бузург бо маром идома доранд. то имрӯз дар шаҳри Турсунзода сохтмони 6 муассисаи таълимӣ, 1 китобхона, 6 бунгоҳи тиббӣ, 6 майдончаи варзишӣ, 6 толори варзишӣ ва 8 маркази хизматрасонӣ анҷом ёфта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. дар маҷмӯъ дар доираи нақшачорабиниҳои 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри Турсунзода бояд 330 иншоот сохта ба истифода дода шавад. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар иншооти пешбинишуда бо маром идома дорад ва то имрӯз дар 40% иншоот корҳои сохтмонӣ анҷом ёфтааст. аз ҷумла ин шабрӯзҳо бунёди парчам, мактаби мусиқӣ, амфитеатр, идораи кумитаи заминсозӣ, корхонаи саноатии Симбо, муассисаи таълимӣ дар ҳудуди хонаи кӯдакон ва дигар иншоот дар маркази шаҳр идома дошта, дар деҳоту маҳаллаҳо сохтмони бунгоҳҳои тиббӣ, сартарошхонаҳо, ҳаммом, нуқтаҳои савдову хизматрасонӣ бо маром идома дорад. вобаста ба ҷашни бузурги давлати мо, яъне ки албатта
ҷашни бузурги 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Торсунзода як қатор иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст. Аз ҷумла то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 30 иншоотҳои варзишӣ ба нақша гирифта шуда дар давоми сол бошад. Танҳо дар давоми соли 2019 4 иншооти варзишӣ, 3 толору майдончаҳои варзишӣ аз ҳисоби соҳибкорон ва шахсони саховатпеша, инчунин бо дастгирии мақомоти ҷуриёи ҳукумати давлатии шаҳри Торсунзода бахусус дар деҳаҳои сераҳолӣ ва деҳаҳои дурдасти шаҳр сохта ба истифода дода шуд, ки ба ин тариқ мо метавонем ки рушди соҳаи варзишро, инчунин ҷорӣ намудани тарзи ҳаёти солимро миёни тамоми қишри ҷомеа таъмин намуда бошем. мавриди зикр аст ки айни ҳол дар тамоми гӯшаву канори мамлакат талошҳо барои расидан ба ҳадафи гузариш ба низоми саноатӣ индустриалӣ бо маром идома дорад ва дар ин доира дар шаҳри Турсунзода ҳам тадбирҳои зарури то ба имрӯз амалӣ гаштанд. тибқи иттилои масъулин, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳр танҳо дар соли 2019 ба 748 миллион сомонӣ баробар гардидааст ва ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли 2018 9.2% бештар мебошад. бузургтарин иқтидори истеҳсолии мамлакат, ширкати алюминии тоҷик, дар ҳудуди шаҳри Турсунзода ҷойгир буда имрӯз ин коргоҳи азим ба тавлиди маҳсулоти рақобатпазир ва ба содирот нигаронидашуда машғул мебошад. аз маҷмӯи умумии маҳсулоти истеҳсол гардида 398 миллион сомонии он маҳз ба ин корхона рост меояд. дар ин баробар дар ҳудуди шаҳр боз даҳо корхонаву коргоҳҳои хурду бузурги саноатӣ фаъолият намуда истодаанд. аз ҷумла иқтидори истеҳсолии шаҳру корхонаҳое чун вежа, композит, истиқлол, аминҷон 2013, саркор 2015, шаҳрдор ва боз даҳо коргоҳу корхонаҳои хурду бузург ташкил дода дар доираи дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат истеҳсоли маҳсулотеро роҳандозӣ намуданд, ки дар бозорҳои дохилу хориҷ рақобатпазиранд. корхонаи дорубурории вежа фармасевтикалс бо ташаббуси дастгирӣ ва иштироки бевоситаи муҳтарам пешвои миллат мавриди истифода қарор дода шуд. корхона бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардида ҷавобгӯ ба меъёрҳои стандартии аврупоӣ ва амрикоӣ мебошад. технологияи истеҳсолӣ ва назорати истеҳсолот ба риояи талаботи GMP аврупоӣ ба кор монда шудааст. айни ҳол дар корхона зиёда аз 11 намуди маҳлулҳои инфузионӣ истеҳсол карда мешавад. нақшаи корхона дар соли равон миқдори маҳлулҳоро ба 20 намуд расонидани аст. ҷиҳати васеъ гардонидани иқтидори истеҳсолии корхонаҳо, бунёди корхонаҳои хурду миёнаи саноатӣ ва дар ин замина таъмин намудани рушди соҳаҳои истеҳсолӣ дар ҳудуди шаҳри Турсунзода то истиқболи 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд боз 2 корхонаи коркарди шир ва 7 корхонаи дузандагӣ мавриди истифода қарор дода шавад, ки ин иқдом ба таъмини аҳолӣ бо ҷойи кору истеҳсолии маҳсулоти босифати ватанӣ мусоидат хоҳад кард. дар доираи саноатикунонии бо суръати мамлакат дар шаҳри Турсунзода бунёди 8 корхонаи хурди саноатӣ ба нақша гирифта шуда, тамоми ин корхонаҳо аллакай метавон гуфт корҳои бунёдкорӣ, корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот оғоз шудааст. аз ҷумла дар шаҳр сохтмони 2 корхонаи хурди истеҳсоли мавиз, ки барои саноатикунонии соҳаи аграрии кишваравона карда шудааст, сохтмони он идома дорад. яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодиёти шаҳр ва манбаи асосии таъмини аҳолӣ бо озуқа, таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ошёи хом ва шуғли аҳолӣ соҳаи кишоварзӣ мебошад. ҷиҳати амалӣ гаштани дастуру супоришҳои пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хусуси самаранок истифода бурдани замин, васеъ ба роҳ мондани кишти такрории зироатҳо, зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ривоҷ додани боғу токпарварӣ, баланд бардоштани маҳсулнокии чорво ва ҳосилнокии зироатҳо тадбирҳои лозимӣ андешида мешавад. аз ин ҷост ки масъулаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш ёфта, аҳлизамат дар таъмини бозорҳои пойтахт бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ низ нақши муассир мегузоранд. аз ҷумла истеҳсоли маҳсулоти полезӣ ва меваҷот, гӯшту шир ҳам масъула афзоиш ёфта, кишоварзон дар таъмини амнияти озуқаворӣ ҳиссаи чашмраси худро мегузоранд. боиси ифтихор аст ки имсол кишоварзон баъри амалӣ намудани барномаи стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаи озуқаворӣ ва саноаткунонии кишвар як қатор корҳоро ба анҷом расониданд. айни замон дар шаҳр 3200 гектар боғи ток ҳосилдиҳанда фаъолият мекунад, ки аз ин зиёда аз 24000 тонна ангур ба содирот равона карда шудааст. дар соҳаи кишоварзӣ бошад, имрӯзҳо дар 18 гектар заминҳо, гармхонаҳо, помидор, бодринг ва дигар маҳсулотҳо
барои ғанӣ гардондани бозори истеъмолӣ ба шаҳр душанбе ва дигар ноҳияҳои ҷумҳурӣ равон менамоянд. طبق معلومات آماری سال 2019 در شهر ترسونزاده 2477 تن پخته، 382458 تن غله‌دانه، 9132 تن کارتوشکا، 80890 تن سبزیجات، 4410 تن پولیزی، 4057 تن میوه‌جات، 23326 تن انگور، 4419 تن گوشت، 23298 تن شیر، 12.1 تن پیله، 77.8 تن پشم، 32 تن عسل و 3.7 میلیون دانه تخم استحصال گردیده است. نشاندهنده مذکور نسبت به سالهای قبلی زیاد بوده در سمت استحصال پولیزی، میوه‌جات، انگور و شیر و تخم کشاورزان شهر ترسونزاده توانستند که به نشاندهنده‌های کاملا نو نائل گردند. از جمله نسبت به یک سال قبلی در سال 2019 استحصال انگور 355 تن و سبزیجات 33883 تن زیاد گردیده است. این دستاورد امکانیت داد که همچنین صادرات محصولات کشاورزی به دیگر کشورها زیاد کرده شود. تنها در یک سال از این شهر 67872 تن محصولات گوناگون کشاورزی به دیگر دولت‌ها صادرات گردیده است که این نسبت به همین دوره سال 2018 3548 تن زیاد میباشد. به خاطر تر و تازه نگاه داشتن مال و محصولات کشاورزی در شهر با فعالیت سردخانه‌ها توجه خاص ظاهر گردیده، عین حال در نزد خواجگی‌های بزرگ کشاورزی چنین سردخانه‌ها فعالیت با ثمر دارند. محصولات در چنین مکان‌ها با صفت بلند نگاه داشته شده، چنین تدبیر امکانیت می‌دهد که در تمام فصل سال بازارهای مملکت با محصولات کشاورزی خوش صفت تامین گردند. جهت دسترسی به محصولات بروقتی در حدود شهر ترسونزاده فعالیت گرمخانه‌ها با ثمر به راه مانده شده. با نظرداشت تجربه بلند کاری اهل زحمت همساله در این گرمخانه‌ها پرورش محصولات خوش صفت کشاورزی را به راه می‌مانند. امروزها در شهر ترسونزاده زیاده از 17 گکتار گرمخانه‌ها موجود میباشند. عین حال زیاده از 10 گکتار آن کشتی زراعت‌ها گذرانده شده است. مقصد اساسی گذراندن کشت ما در فصل زمستان تامین نمودن بازارها با محصولات تر تازه و راه مانده ایستادیم. همساله با پیاده‌سازی برنامه‌های ساحوی دولتی در حدود شهر ترسونزاده میدان باغ توکسار وسیع گردیده، این بخش فعلا از ساحه‌های مهم و رشد کرده کشاورزی در شهر محسوب می‌یابد. در سمت پرورش و گرفتن حاصل دلخواه اهل زحمت شهر تجربه پیشقدم داشته، با استفاده از اصول‌های معاصر اگراری همساله حاصل نوکی را افزایش می‌دهند. در سال 2019 در حدود شهر ترسونزاده در میدان 45 گکتار باغ نو بنیاد گردیده است که 30 گکتار آن برای پرورش چهارمغز ترکی و 15 گکتار دیگر برای توکسار پیش بینی گردیده است. همزمان در شهر ترسونزاده بر رشد ساحه‌های پرنده پروری توجه دائمی ظاهر گردیده، عین حال در خواجگی‌ها 166514 پرنده پرورش کرده می‌شود. تنها در یک سال اخیر شماره پرنده 15632 سر افزایش یافته است. معارف چون عامل مهمترین رشد جامعه زیر توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. از اینجاست که دوام چند سال اخیر ساختمان و بنیاد مؤسسه‌های نو در شهر ترسونزاده ادامه داشته. تنها در دایره نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان 10 مؤسسه تعلیمی بنیاد می‌گردد که الکی ساختمان 6 تای آن پرسامان یافته است. همچنین بنیاد 2 باغچه برای کودکان نیز در نظر داشته شده است. از طرف صاحبکاران محلی و از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده، از طرف پدر و مادران، 3 مؤسسه تعلیمی در 3 مؤسسه تعلیمی بنای نوی تعلیمی خامد افراختند. خصوصا در مؤسسه تعلیمی رقم 26 20 صنفخانه به استفاده داده شد. در مؤسسه تعلیمی رقم 11 برای 114 جای صنفخانه‌های نوی علاوگی به استفاده داده شدند. در مؤسسه تعلیمی رقم 19 باشد 3 صنفخانه علاوگی و 1 تالار ورزشی به استفاده داده شدند. عین حال در مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده 63218 نفر خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. شماره تعلیمگاه‌ها در شهر نسبت به سال‌های اول دوران صاحب استقلال افزایش یافته. عین حال در شهر 126 مؤسسه تحصیلات عمومی از جمله 67 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 33 مؤسسه تحصیلات اساسی، 20 مؤسسه تحصیلات ابتدایی، 2 گیمنازیوم و 3 لیسه فعالیت دارند. اینچنین در شهر یک مؤسسه دولتی تعلیمی، لیسه کسبی تکنیکی، کالج متالورژی، کالج آموزگاری، کالج طبی دولتی، کالج طبی غیر دولتی موجود بوده. 12 باغچه بچگانه با فراگیری 2224 نفر کودک فعالیت نموده ایستادند. در مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده برای انکشاف علم‌های دقیق، خصوصا علم‌های طبیعت شناسی دقتی جدی داده می‌شود. خصوصا بعد از آن که از طرف پیشوای ملت 20 ساله رشد ترقی دادن فن‌های دقیق و فن‌های طبیعت شناسی سال‌های 2020 2040
اعلان گردید آموزگاران ما با یک روحیه بلند برای در عمل تطبیق کردن این سفارش پیشوای ملت کمر بستند. فرهنگ یکی از وسیله‌های مهم تربیت و بالا برداشتن سطح معرفت مردم بخصوص جوانان به حساب رفته در تشکل ارزش‌های اخلاقی و معنوی جامعه نقش مهم دارد. این زمان در شهر ترسونزاده 47 مؤسسه فرهنگی از جمله 33 کتابخانه عمومی، 3 کلوب دهاتی، 2 کلوب سیار، 3 باغ فرهنگی و فراغتی، 1 مکتب موسیقی بچگانه، 3 انسامبل کسبی و 2 خانه فرهنگی دهاتی فعالیت دارند. فعلا کتابخانه‌ها 192486 نسخه ادبیات داشته، گردش کتاب به 163678 نسخه میرسد. کتابخانه‌های مرکزی داشته شهر ترسونزاده نیز در عرصه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تشریف پیشوای معظم ملت گشوده به استفاده داده شد. امروز از خوانندگان نورسان از تمام شرایط‌های زمانه معاصر استفاده برده ایستادند که حدود کتابخانه با کامپیوترها یعنی تکنولوژی معاصر تامین کرده شده است که این هم باشد بهر جلب نمودن نورسان و جوانان خیلی خوب استفاده برده می شود. همین گونه شهر ترسونزاده هم در قطار دیگر منطقه‌های تاجیکستان صاحب استقلال همساله رشد کرده با توجه دائمی حکومت مملکت در حیات مردم آن دیگرگونی‌های چشمرس به قید گرفته شدند. اصلا کارشناسان ثمره عملی شوی برنامه‌های دولتی را در تمام ساحه‌های خواجگی خلق مملکت باعث رشد و پیشروی ارزیابی می‌کنند و به همین شیوه در آینده هم در شهر ترسونزاده کارهای سازندگی و بنیادکاری، ساختمان مؤسسه‌های نوی ساحوی، بنیاد کارخانه و کارگاه‌های خرد و بزرگ به خاطر تولید محصولات رقابت‌پذیر و تامین اهالی با جای کاری دائمی ادامه خواهد کرد.